Tangkhu Baptist Church, New Chekon, Imphal Wi, Ringkapa, Shalom Kamiay ng Soda, Yishu Kristo Mingli, Shalom Sadalay. Na ajun na karisa sa ka, kala TBC Chekon ling sungay ka, ishiwi channel hili follow samilu, kala azingli mikhay page pingla follow samilu. Itum na, uglung sam takwida, achawi chan kapang nganangarum lushitsa. Psychorally so kamiatam ngasaranu. Razanghay, Psychorally, Good Friday, Yui Shalom Sadale. Itum Psychorally, Jishu Christowi, Mangla Gatara, China, Razang Mida, Azizim Show, Iva, Itum Uklung, Psychora, Jibem Mida, So Kamir, Atom Sakwai, Asase, Jibahi, Angjipungai Dele. Piashik baya, cumi Yokohama. Hikatha, Pamatai la kahai, Mansak Matai la kahai, Atomji, Ilila, Chikamida, Aring a tour, Hitada very weak, Ringa Dui, Shaki Sakawai, Atom Kamijuvang, in Shikachankade. Shui Bible Pami Lila, Ning Shere, Ajir, Itumna Paisin Sagi Gaji. Versi mathala kaina pashok mere lila verena somirano ilimi ka hai topic na ka khanangwi thank God ka ji he Matthew chapter 26 verse 39 we aina ida da khishok laga midak lene inal that luida akashida pashok au Matthew Chapter 26, verse 39. Ana kawa may laga ngalayli ngkumsham zangda sihasay. Iwi aba sabaysi kacha kakhanangwi tengot hi iwi aina kwitui mi holu chitha lala iwi kapaning maning mana ka nawi kapaning aina vailu ivre witwini. As you were now she now being lang room dale, it was Sunday school, la zang, her now being psycho, the Kanganuya in a hapok laga, her Bashunda, Sang Sedele, Jaina, the psycho runner, Juna Gabai, upon Waina itum, Nanang room Kavai Sase. Matthew chapter 26 makan kami panit wi ngazin phazat jishuna awi sakhang thubingli roomda khui ka hai witili ko shoga otshot ne atum phaza gup ka hai witili jishu kristana awi sakhang thu ko thumli hokhuye dange Jibingjia, Peter, James, Gala, John. Atumli hokui laga olives kapungli kale. Lachakyang kahai Getsemania yamgui li bada siha bakasawi krajanne Gala jili kashok otshoti aji tumna paingrumgi gajine. Getsemania yamgui hi kachi katha private akan own kasa kachi katha niwi da later da hange ada kachi ta thang kathem thang khamai scholars ping na ga hangyang yam kui hi kachi katha mi akha private akan own sa da later da hange chaina ngiya atam chili card katha ma lei mane da hange card katha ma lei mane chingri ka hai abam nei da hange chui wangai na Jishu Christian chingri kahai apam hile awi sakang thu kathum hile hokhui laga seha wagasane kala olive kapungli khalai katsemania yam kuili seha wagasahi chithangjina khare maning ne ka awi sakang thu bingle thanpungda Jishu Christian apam jile seha wa sa chinge da hange khiwi wangai na olive kapunghi Olive Mount Hokla
ta khayang tharan ta simple sala ka hai answer jiwa kapung ji olive na pemting hai da hange itumna ojawi ta short clips YouTube lila khayang tharan khrajan ji sampang re oja long na apom ji visit sa hai da jiwi details ya chungmei da thesara kala olives kapung le Getsemania yam kui hi khaleine kala ada Getsemania ka ji hi da thiwi ka khladwa simple sala na oil breast ada thau shrei chok vai olive thau shrei chok vai apam ji akhang sai da hangai chiwi wangai na Getsemania ji da oil breast ka ji ni da hangai ngazin Jishu Christina phaza kui khai wi chili shoki da khale ragi da khale psychology Jishu Christina cheye Jishu Christa hi vare wi naw mayer ne ahi vare ne kala ahi mikumo ne chitha da sa da mikumo akhalang sa hauki da ra da khale psychology thai laga ala mikumo akhasa da khanange tahange ana itumna pasho ka high text sili khayang tharan sapaisi kajia as iwi ava sapaisi kajia ka khanang wi tengod hi iwi aina khuthui mi haulu da ana seasai kiwangla jila ala mikumo akhasa da itumna ka jot thada jote itumna khang shei thada ngsheye itumna feel ka sa psychology anala feel sa ye kala mga shong rara da khlai jia betrayal awi sa khang thuping na ali betray ka sa kala mipingwi mangali humiliation sagi ka ji kristongli shaushan gi ka ji psychology phaning wa laga awi wang la ok thui hili ok thui da lei laga chot mai thui ka ji atam akhalang sai da hange ana ok thui li ra ok thui laga hi ka tha ka chot hi ma phung lak mane ka tada ana chot mai thui ka ji cruise ka phung hi atam nei da hange ka itumna tada pata ka ji tharan ji thai ji salala iwi ka phaning maning mane da tada second sentence sili hanglui jina ka thaiwa hiwena re makeup da ina ki thai khui kla ja obedience ka hang khangna ka ji text hiwena thai khui ye mikumo ka sa da ka chot ka jang ji ma phungai mane ka ji thai ji salala khaladawi ka phaning ji masa mane ka awawi ka phaning ji saye atam ji tharan ka ji ka tha mi li cross li shaushan kala da history li khayang tharan ka ji ka tha ordinary people or ordinary citizen ijam jam la ka hai mi akhali crucified masa mane da hange krustung li ma shaushan mane da hange ka rom wi atamli atumna mor mungda khle atamli atumna crucified kasa chia kachi katha mili crucified sakla kachi tharan slaves who rebels or committed serious crime dang yang kachi katha rauna akhwali rai kasa akhwali khangar tharan chimning aga serious ala ga hai kachi katha chakshila ga hai more sa ga hai tharan chikatha mi jili krustung ni shau ka that nei da hange Rome we society we alungli slaves that the robbing hina
nem mai chui cái gì category này đang cái nem mai chui cái gì citizens này mi ping này đang cái hi đó nem mai chui cái gì mi ping na akhawa ping le khangrer tharan hi cái mi ping hi le krustung ni shau ka shan này đang cái cái là hiwi matai la ka hai ning rin va hiwi wang kla ja ka it was designed to control with fear dang yang hita da zakshila ka na krustung li shau ka tha ji humiliate ka sa ji mi ping na ka thai ai na ngi da masa lui khawai chi ka tha khang ji ya khang jama chena control sa laga ngachi ngasak laga masa lui khawai warning ka sa nei da hange itumna shaching ga je mi akha history le ja Spartacus movie le tumna yang sere hi tha da shau tha te sai ga ji da proof akha ka sa ji wa Spartacus na 73 to 71 BC Adam hili Raubing hili Hokui laga Atum Rau akang sa laga Akhawawi azingli Kabam hi Chot na hauda Ngrere dahangi Fight back say Adam jitharan Romwi Shipai bingjina Atumli tukui Sathat maman tukui maman laga raiji mayu tuwe Spartacus na thanda khangarar awi mi bingji raiji mayurar tuwe chuwi wangai na mi ting tukui laga kepya to Rome kepya aina hapok laga Rome hi approximately around 210 kilometers nei dahange hi Rome we shipai bingna phayai na gaza tharan 5 to 10 days or 5 to 7 days tangai da hangai atumna kala thang le phayai na gaza tharan cover ga sai approximately tada 30 kilometers shiga hi thang le za dei da hangai chia kha kata 210 kilometer kata je hi Spartacus na thanda khangarar mi ping chile to khui laga chongfu phaile krustung li shaushan nei dang ke bia aina hapok laga rom masung da chongfu le mi ping ling chi khawai da chongfu ayar le hida da krustung li shauthat laga ngachi ngacham la ga na mi ping le hida da samachit laga control sai kala hi kha hi ma shok li khawai da warning sa da samachit da hang china kare mi ping ne jibing ji rau ping na akhwale khanga sungwi banishment hi samga phangne ka khane le kachi katha mi na krustung li shaukathat crucifixion hi samphangla ja kha rebels and enemies of the Roman government yang athum government we Rome we government bing le khanga sunga kachi katha yang ga she bing na hi katha hi samphangai da hangai athum bingja tada against kasa jibingja insurrectionists revolutionaries or political rebels hibing hi krustungli shauthada da hangai kala hibing hi athumna ka thada khuikla jaka athum hi treason athum chikatha mi bingja betrayals disloyalty khangma khangana or hi katha bing li ma khamaya hi tha the government li khangra bing hi li krustung ni shautha da hange chi tha da sa da hya kha zakashi mithit hi Romans citizen li masamane athum li hi katha zakashi mithit hi athumui mi bing li ma barmane da hange chi khawa zakshilala zakshi mai thui ga che mithit vai shi mai thui ga che mithit nei da hangai chui wangai na athum Roman citizen sa da le ka mi ba ji kya khak shilala chi ka tha
zakashia kachi hi atum kachi chongran hi atum Roman citizens bingli mabar mane dangi ka hiwa Roman citizen makhaning around of being kala atum le khanga sunga yang she bingli hi da sai dangi ka king lang le hauda cha ka zakashia cross hi ka tha mi thi thi Jisu Kristana itu muiwang sampang haukala Saiko rahi itu mui more wiwang aina Jisu Kristana hikata zakashia mitit hi samgapang ne kala Kristung ni shaukashan ne kala Bible li kahang hikatha zakshila kahai kathi chongran sam ka phangai na itumli more phyo khami sam phangai kala Bible na hita da hangai Jisu Krista hila migumo khasada hikatha cross phungi gaji psychology phuning walaga awiwang chot me chui gaji atam sai chot na haida da physically mentally spiritually chot na haida ahi thigi ji hawe dange lukli ga ba charan chot na ga hai wang ga jingrau ra da ga jingrau jina pangshap sangmi dange kala Bible li achi itumna paisin sa takle text one of the most powerful statement ni dange achire chodre khanangre ke ji thai salala aba iwi ka phaning maning mani khana wi ka phaning aina vailu de aba wi ka phaning sa takle the strong samai thui ke je powerful samai thui ke je statement na khanai dange hita da sada Good Friday kaji hiwi khamatsaya versional itum bingle phaningung sakta khalai hiwa itumwi ka phaning maning mane ka awana wi ka phaning aina vai milo da ham ka sang ninga tei ka khui hi versional itum bingwi wang matsai mai thui kaji akhang sadale Jisu Kristana ka khanangwi thank God Chimanga ka psychology akhlata wiwang maning mane ka khanang wi thank God ka chi tharan Kristung ni shau ka chat mi bingli mangali humiliate ka sa awi sa khang chuping na betray ka sa hi bing hi nei ava psychology akhlata wiwang maning mane ana phungda khlai ana mangda khlai ka phi ka psychology itumwi wang ne Jisu Kristana awiwang maning salala cha kha ka joda ka khanang wi teng ko chi mangdale akha mikomo akhang sada more ka phungna ka sada more ka phunga more na pemding khai ok thui hili ok thui da itum icha khalad dawi more hi wiwang itum khalad dawi ka khalad dawi ka khanang wi teng ko thi mamang ran mala maphung yi mala kaji itum lila phaning ung sak leye hita da ana mangda khle psycho rahi itum wi more mikumo wi more wi bangai na ne kala vare wi pichar ragi da khle chi ana khuthu mi Chita da sada crossly shaukashan wi wang awi ka khanang ka chot wi wang itum wi more phiaw mi ye itum li judge ka sa sai kora khuthu mi hawe ala atam ji tharan atum na Kristung li shauka tharan
ทุมี process สิก็ถ้าได้จัดก็เลยก็ถ้าได้มาทั้งได้สักเลยได้ขยันสารันมาใจละกันเนาะเครสอะเด้มีบ้าจีก็ที่ช่องรันสัมพังรันให้เด้อ higher authority บิงวิไอเนาะจุดตักชกมีก็ให้ทารันหรือไม่ก็จะทุมีก็จนคือชกมีแล้วก็ชาวเวดังไงก็ชาวจีวิขมาใจอ่ะจีว่าคิดเลยจากก็จีน่ะก็ชาวทารันอีทุมีเอาหุยใส่โก้เลยฮีเจน่ะขังกับพิจารณาคุณชกเวดังไงจีน่ะก็เลยจีน่ะทุมลีอาชีเที่ยงก็สักแล้วก็โจทย์ก็สักแล้วก็งาจันก็สักอีกทางไงก็เลยก็แค่นี้เลยที่ถ้าได้ชาวให้แล้วก็โจทย์ให้เรื่องใจเนาะ cross with beam จีพงสักลุยทางไง cross จีวิครีที่ around 30 to 40 kgs ในทางไงจีมีบิงวิมังอาลีแต่มีจุงลักไอ้นักขลัยช่องฟูจิลีมีบิงวิมังอาลีจีก็ถ้าครีดcross with beam จีพงแล้วก็จัดงสักอีกทางไงจีน่ะทุมนี้ humiliate ใส่มีบิงวิมังอาลีแต่ไม่ใช่ละก็ให้ก็ที่อาคังใส่ก็เลยจีมังมันนิ่งละมีก็ใจลีละที่ก็ถ้าไม่ชอบขวายเด้อมีจุงลักก็ให้ crowded สลักก็ให้อับบัมลีที่ตาได้ช่องฟูลีทุมลีสัตว์กี่ก็จีอับบัมไม่เนี่ยตั้งแต่จัดวางสักอีกทางไงก็เลยก็คืนนี้ลีก็ทุมลีคริสตุงลีชาวชานีทุมลีคริสตุงลีชาวชานได้ขเลยยอดปีจีหักลักก็ให้มรีนี่ทางไงทุมน่ะชิมซาไว้ได้ขเลยยอดปีก็ท่ามันนิ่งมันนี่ก็หักแต่ได้ยังฮิริก็สังมรีนี่ทางไงก็เลยจีน่ะชาวกษัตริย์ทารันทุมน่ะฮิลิมังพิษนี่ทางไงก็ฮิริสฮิลิงกับพิษได้ทางไงคิววังฮิลิขังกับพิษเคลื่อนจีทารันมรีจีในครั้งแต่กระเทียวหยดปีมันนิ่งมันเขามรีก็หักในฮิขังกับพิษทารันฮิวีหักไม่ทุยก็จีทิ้งในเรื่องกับพิษสัตว์จัดมีก็จีเนี่ยกับพิษจัดมีก็จีเนี่ยทางไงจีจัดก็ให้ทารันทิ้งในเรื่องก็จัดทารันก็ใช่นายจีขังก็ใช่ฮิจันซ้ำขวายมาเลยมันในทางไงก็เลยอภัยนายขวายมาท่าดมาเลยมันในฮิลิงกับพิษชันนะก็ที่ท่าดังกับคุณมีจีขังกับคุณทารันฮิวีขังกับเชจีแต่ extreme pain ดังยังทุมี purpose จีละก็ที่ท่าจดจังละกันนะที่ขังกับสักฮีทุมีนิ่งรินเนี่ยไม่ใช่ละก็เลยเขาก็สุยจดละก็ละหังเทุมฮีก็เลยงาลังเดิมที่มันในดังslow and painful death ดังฮีก็ที่ฮีตาเด็กก็ที่เลยอาตมก็สร้างก็จังดังBible เลยยังทารันยิสุคริสต์น่ะคริสต์นี่ก็บ่มี around 6 hours ในดังก็จีก็ท่าทุมีคราจันนี่ก็หังที่สุดก็จีก็ท่ามีว่าseveral hours even days ดังยังใกล้กับว่าจีท่ามัดชีละคริสต์นี่ริงาแล้วก็ปุ่งก็จุงก็เลยจิมังมันนิ่งละจิมิกโชว์ลังเดละวายดังก็เลยคริสต์นี่ก็ทีจีก็ท่าได้ทีก็เลยจากก็งาลังเดก็ทีมันนิ่งมันนี่แต่ difficult breathing อาชีจุงน่าชกให้เด้ขักมาสุดเลยจีชอดนายเด้ขักมาสุดเลยก็จี suffocation blood loss dehydration สิ่งห้ามนี่ก็บ่มวยก็จอดหรือก็จังอาชีก็เที่ยงก็เลยอาชีเที่ยงให้เด้ dehydrate สาให้เด้ heart failure ที่ก็ท้ายนั่นก็ทีนี่ได้หังที่ถ้าเด้จดลากไอ้น่ะขักมาสุยเคราะห์ดำทารันฮิวีแต่เด้ปังชับจีคุยแล้วก็ที่ถ้าเด้งคุณแล้วก็จำซะเด้ที่ถ้าเด้กังอยู่แล้วก็บ่ไม่เด้ขักมาสุยเคราะห์เด้ละขักมาสุยเคราะห์ดำทารันยังคุยชกแล้วก็
khak aka chot la na sui ko khue tam chidaran hili tha shanai da khlei jina khang kon tharan chui chot chi chansam khawai ma leim nei da hange hi tha da zakshila ka na mi pingli sa tha de chikatha zakshila ka hai thinglang khama khlai ya Jishu Christian na itu muiwang hi tha da thimi ye Chinei tu mi morai sai kora son thimi ye Old Testament Adam liver itum na yon ga hai tharan reshim li va laga hi da phuka phaya sa laga mori phyaw mi sai ka New Testament Adam li Jishu Christian na itum li thimi ga hai ji wi wangai na Christian li cha ga chakshi da thimi ga hai ji wi wangai na itum khalada kachija abomli itum na zada khle abomli ninga te khui laga itum we morai varina phyaumi ye saiko rahi Jishu Christian krusungli thi khami we wangai ne ne krajana ga hita da hangai ka theimi la jang sare ma ka thei la jang sala bai J John da Facebook li awe ada page yang lage jili tada kamantha Krajan testimonies kachung ko sambange hi evangelist ne England wen ne author ne kala podcaster yang awi ada on podcast laga jili version aku chung khral ka testimony tha share sa ye hi lari ka bi kala evangelist ne hi thada meeting li preach sa laga claim ya kani ana Krajan aka hi thada hange thangka anaw mayera jingum mati wi naw mayera ani avu wi wang Mother's Day gifts ada od khumi khawai da waye da hange laga store jili wa gazang tharan da do not touch hi masa zilo kali kada kachi ka tha mina hi sajil ga ot pingje kai ga hai tharan ochi lop lungra ta jang kabi laga thada ot khlei chi wa tung chile kabi laga hai dhange hi masajilo kali kada kachi ka tha mina sajil ga kai ga hai tharan na chum ot hi khui phulungra dhange jaina ot ji yangmaman da ka changjang da anaw miyara china ochi wasazza laga sakhai da ngphuyang awe dange ngphuyang ai da ana choksa laga hange ina saka khai mning ne ina miyara na saka khai ne lo ji ga li lo da hang lo iwa da sang naw laga na hang yang ka awi naw miyara china chaka aman ka saka ot jiwi aman ji run chabrla ni naw miyara ji singum mati ne a ingam lem ne vu avali dipensa la gok tu de kleni ana chi run shap ki da ki ka pang shap malem ne awle ki ka sa ka shap malem ne ka avavuna sakhai chi ka hai chi wiwang aman ji miye da hange chi Jishu Christian itum ana chi khami maninga ka itum wiwang tang mi khawai ki ka apong ma lei tu da ki tha da ra chi khami ne Saigora hiwiwang aina itumni phiaw khami kichi hi itumna sambhange kala we receive salvation we receive eternal life itumna phiaw khami sambhange itumna hui khami sambhange itumna katang ma khawai mirin ji sambhange ka saigora hi hiwiwang do It's all because of love. Saikora hi legacy wangai na ne. Chita da sada love always involve sacrifice ang yang. Legacy ka chitharan atam ka chida itumi sacrifice ka sahi zangai da hange. Parents sacrifice for their children. Ava awabing na naungra wiwang sacrifice saye. Kachot kachang kasi kasa
kaya ka khang da ava avana naung ra bing wi wang da sacrifice ai psycho hi le shu wang ne kathana being leaders sacrifice for the people atumna kathana akasada citizens being wang mi being wi wang atumi sacrifice the chot jang sacrifice salaga ordam chimi ye Christ sacrificed for the world. Kala verena mikamo wivang sacrifice samiye. Ka jiaka 这个些 crossly 提个海吉阿连门门宁门呢，南拉wivang 加个做的 sacrifice sami 海吉阿连门门宁门呢。个他那边呢，米边wivang sacrifice 啥个海因为 kika 大可能门来门呢。Dangai. Cita la sada verena. Awi akamang ke nau mira Yesus Kristus ogu tuili ci hora laga ti kamiwi. Kristong li ti kamiwi kika ta kana malay manay. Itu muivang ay na ti mi kaya cross ye. Kayu ya wi cross nay. Kiwivang ay na mi ke ti zimi show hili Good Friday ho do. Mi kumo psycho ro wivang More kuitui kami azi mikshone chiwi wangai Good Friday ko mning la. China crossover mai ke chiwi cross maning mane. Ka crossover khui ya wi cross ne. Cross ne tum le ki tam jithai kala ja ka. After the suffering. Ka khanang jo dra ka hai wi thili khui mirin. Hi samphanga ji itum ne cross wi na chaye. Kala God never wastes suffering. Itu mui mirin le cho chang ka hai. Haptaran no zimi shoran no kumran no kum kya ka klem sai mini. Itum na kya ka cho chang hai khanang ka hai psycho rahi verena are mamang sang sak mne dangi. Achu cho ta khlai hi akhama wiwang sokmi khangran sa ta khlai ne dangi. Kasai kora hi kiwi wangai na sashap kala da kayang taran kahang khangana wi wangai na kashok se re dangi chitha lala iwi kapaning maning mana kha nawi kapaning aina vailu da Yesu Kristus na awawi kapaning sai awi kapaning awining kachang psycho roji avoid masamane kha psycho rohi ana accept sai psycho rahi ana embrace sai chui wangai na psycho rahi ungsung khang sak ne akhlada amakan kui mane he did not save himself he saved us dang yang itum le cross in a ki remind sakla jaka itum mui more hi ka changkhat serious salage hak mahalage Ki naka aina mukhui Twitter mane mapiao pai mane da hange kala itum ihita da remind sa da le kha chithai ji salala kya ka more ji hak salala serious salala verewe like shijina hak matai mai verewe like shijina hak mai khare da hange kala salvation is costly hui kami here aman sakla ge awi akhamang gaje naumera Yesu Kristus na rathi kami ko aman sakla ka hai thi akhane aju Good Friday sam ka pangai na crossly thi kami ji itum latlui da pningung li shi se kya ka chot da thi mi khle ka ji pningung se hi da kya ka chot da thi mi ji da ai ka itum na ring da khle hi ka tha da ring ran khle ka ji itum khlada remind sa se ki bai hangai ana cha ka chota chimi da khlai ji in oktui da khlai hi vrena yang laga deserve sa da lela itum na oktui da khlai hi ka chi ka tha acham aramai oktui da le vrena yang laga ai ana ring da khlai hi ining yaung nge I hi deserve sa ye da paning li ka tha da paning li khle Azizi Mishova Yesu Kristus na Kristung ni timi khai ji wang
ning ge shi khmi zimi shong sa se ning ge shi khmi atam sa se kala ning ge shi khmi jaina ma vaila ning khang te ai nang so da itum zimi sho him yon se ge ba ji la hangai kala itum commitment ka charla ko khuya zimi shong sa se ge ji ka tha na commitment khu ngai le itum commitment ka char ka khuya tam lang sa se sa da khlei wa da khlei ma kham shung jaina chat sa kham kham shung chong fu ji wai na hanung ge ka ji commitment khu ngai ka ara ring wa ki da khlei hilim shung mai da ring wa ngai ji ni ka ina za da khlei hi ning ya ngai re hi ta da za wa fu ge da ka ji ka tha commitment khu ni khlei itum commitment ka khuya tam sa se kala itum mi rin hi itum mi ka phni ngai na ma wa ya se ka not my will but your will be done kaji hili rin lagai chumi mirin hearing say psychorally rewe sok mita shung mida sok mi azim shong sarano amen